Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ba'd. Olwaleero mu kiseera kino tujja kuba nga twogera ku ahkamu asaba, amateeka agagema ku ba asaba. Asaba nabo be twakoba nti yarithuna bigari takdiri, basika nga bazira kubagerera kikye batwala. Balamulwa okulamula kwa mirundi esatu. Okulamula okusooka, anna man infarada minhu akhadha jami' al-mali, omuntu kwabo ba asaba abasika nga bazira mugabo bwaba aliwo mulala atwala emaali yona yona. Bwe babanga baliwo ba luselulala batwala emaali yona yona. Likaulihi sallallahu alayhi wa sallama alhaqul fara'id bi ahliha fama bakiya fal awla ar-rajuli dhakari. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yakoba nti muwe abantu emigabo jaibwe abalina emigabo, fama bakiya ekiba kisigairewo fal awla ar-rajuli dhakari, kitwalibwa omusaadde oyo asinga kuba kumpino n'omufu. Kati waba wazzawo mwene mugabo kiba kitegeeza nti eyo emaali esigairewo ekitegeeza agitwala yona yona. Singa omuntu afa okugeza yalekawo omwana mulala mulenzi, omwana oyo mulenzi asikira emaali ya baba we oba eya maama we ng'azira mugabo gona gona, wabula emaali yona yona eba yiye. Bwe baba galiwo be abafuna emigabo yabyo batoolako emigabo jaibwe. Katugeze nti singa abaawo baba w'omufu, baba w'omufu yatwalako ekimu eky'omukaaga, ekisigaire omwana kyaba kike. Aye empigano wano omwana aliwo yenka gazzawo omuntu yenayo nakola ki afuna mugabo, emaali yona yona eba yiye. Okulamula okwokubiri, annahu yakhudhu ma tabkiyatil furud, omwana asaba ono atwala ekyekisigaire ku migabo. Era twesembeza hadisi n'endala eyo gyendogere waigulu. Omuntu yena bw'aba aleseewo afuna omugabo nayo atafuna mugabo, katugeze nti omuntu afiire yalekawo maama we, yalekawo baba we, yalekawo ni mutabane we. Maama ni baba buli omu afuna ekimu eky'omukaaga okusinziza ku aya nga Allah subhanahu wa ta'ala we yakoba nti wali abawahi likulli wahidi minhuma sudusu in kana lahu walad. Omuntu yena baba ni maama buli omu atwala wali abawahi likulli wahidi minhuma sudus. Baba ni maama buli omu atwala ekimu eky'omukaaga afiire bw'abanga ali kuki ali ku omwana. Kati onafiire yalekawo baba we, yalekawo maama we, yalekawo ne ibunu, yalekawo n'omwana oyo omulenzi. Kati omwana omulenzi ono ye asikira emaali yona yona, kasita baba atola ku kimu kya mukaaga, maama n'atola ku ekimu eky'omukaaga, olwo omwana atwala ekisigairewo. Okulamula okwokusatu, annahu yaskut idha lam yabuka shay, idha lam yabuka alfuruda shay. Ono asaba ono aviira mwawo oyasika nga azira mugabo aviira mwawo emigabo bwe gibanga tigireseewo kintu kyona kyona. Mu baasaba bano balimu emitendero, nti ku mitendero gyaibwe mulimu abatali b'amaani ino nga tibaziyiza abantu basinga, gabaawo abaziyiza abantu abasinga. Katugeze nti singa nga omuntu afa yalekawo iba, yalekawo muganda we, yalekawo ni mwani na ku baba. Mathalan omuntu afiire yalekawo baba, yalekawo zawju, yalekawo ukhtu shakika, yalekawo ni ukhtul abu. Bw'obanga afiire mukyala aleseewo iba, yalekawo muganda we ku muganda we bwe bagayita baba ni maama, yalekawo ni mwani na bwe bagayita baba, kiba kitegeeza nti ono mwani natajja akola ki tajja kufuna. Olw'okubanga emigabo gino bano zawju ono afuna nisful maali ate ni ukhtu shakika yafuna nisful maali, emaali yawaawo. Bw'ebeeweirewo olwo ahul abu aba tajja kufuna kantu kona kona. Era hadisi gyasomye waigulu kyekoba nti wa bene migabo ekisigalawo
kya musaada ali okumpi. Kati omusaada ali okumpi wano ni ahul abu, atenga ahul abu tasobola kuziyiza ukhtu shakika, tasobola kumukendezaku, tasobola kuziyiza zawuju, tasobola amukendezaku. Kati ye naavuyiramu okubanga emigabo tigireseewo kintu kyona kyona. Ba asaba abo baliranisibwa biljiha wa bidaraja wa bilquwa. Aljiha wa daraja wal quwa baliranisa ku saidi yabaku yaliranisa ku idala baliranisibwa ku maani. Tegeeza nti tartibu biljiha yakunu bi hamsatu jihati. Okuliranisa ba asaba ku saidi asaba kwagwa bali ba asaba jihedo saidi edo dilida mirundi 5. Mulimu jihatu bunuwa nga nesokera ilala saidi y'abaana nti afiire aliwo asaba mwana oba baana ali mu lubu lw'abaana abaliba mu lubu lw'abaana ng'abaana n'abaidukulu asobola okubanga jiha thaniya al-ubuwa jiha ey'okubiri abazaire mu bazaire ba asaba twalamu abu wal jaddi baba ni dada. Twaja ku jiha ey'okusatu jihatul uhuwa baganda b'omufu. Baganda b'omufu ku baba ni ku mama, baganda b'omufu ku mama baganda b'omufu ku baba n'abaana baibwe. Jiha ey'okuna ni jihatul umuma wa banuhum saidi ya baba babato n'abaana baibwe. Ni jiha esembayo jihatul wala. Alwala'u neyo saidi ey'omuntu ayagema sente yanunula omwidu yamukoba nti tokaali mwidu. Kati tartibu biljiha nukaddimu aljiha ala tartibi. Tugoberera saidi edo nga bwe tudogeire tukulembeza bunuwa, twaizaku ubuwa, twaizaku uhuwa, twaizaku umuma, twasembyayo ni wala. Tukulembeza basabanga baana. Amwana bw'abaawo n'aba asaba abasigaire tibaba ba asaba. Twaizaku ubuwa, twaizaku abazaire abasaada. Abazaire abasaada babaawo ng'abaana tibaba ba asaba ng'abaana baliwo. Twaizaku uhuwa aba asaba babaganda b'omufu ba asaba nga baba bazawo n'abaana bazirawo. Twaizaku umuma umuma ba asaba nga baba bazawo abaana bazawo ni baganda b'omufu bazawo. Shobe tukulembeza kati bwe babanga bali mu idala ilala nti jihatul uhuwa ayenga bona bagayaga nukaddimu al aqwa tukulembeza ow'amaani. N'ow'amaani wantiga bamaani gakulwana ayiga bamaani nti nani asinga kuba very closed ali okumpya ino n'omufu nti abo ali okumpya ino n'omufu gwe teeta aqwa w'amaani. Tukulembeza ow'amaani nti yali abooluganda babiri omuntu afiire omuvubuka afiire aye ng'aliseewo omuganda we ku baba ni muganda we ku baba ni ku maama. Abo ow'amaani n'oyo muganda we nga bagayita baba ni maama. Iyo ni gwe tweta nti n'ow'amaani. Oyo ow'amaani gwe abaawo gwe tukulembeza twaleko n'atali waki atali w'amaani. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo era abe ng'atuwa okuba nga tubyetegereze bwe tubanga tujja okukola omulimu ogwo ogw'okutuusa emigabo ku beenejo. Saba Allah basasule mu bulungi abajja okutuwuliriza n'abawuliza ebigambo bino twena abe ng'atuwaamu obulungi obw'okubiwuliza abantu babe nga babiwulira basobole okuba nga babitambulirako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.